እንዳታሽነፍ ሁለት ቅጣት አለብህ። ተነስ ተቀጣለህ። ውሻ አንደኛ ቅጣት በርበሬ ፎርጂ ገዛ፣ ቃሪያ ፎርጂ ገዛ። ምን አባቴ ልቅጣ? ቃሪያ ከዚህ አይቻልም እኮ አይቻልም። እዚህ ቃሪያ ላላ አንተ አዳነ ከበላ በኋላ ራሱ ማለት ነው። ከበላ በኋላ ራሱ ስማኝ ሰዲ ወይ ቢግ ቦይ ቶኮ ወይ ላ ዊኒ ጃን ቀመቲ ቢግ ቶኮ ከጋሌሳት ጀዲ ሻንኬሳ ቶኮ ቢሻንኬሳ ታይ ቶኮ አጭረ ዳባቴ ቶኮ ሞ አከነ መዶ የተንጪፍሲ ሰዲሚ ለመብረተፋ አማዚ ገሌ ቢግ ለመብረተፋ ጀለቲ ሳበር ስሪ ትልሜ ቀበደ ጀራ ቶኮ አከነ መዶ አጪሲ ቶኮ ሙከራ ዳባቴ ቶኮ ማስታጠባ ቢሻንኬሳ አንተ ዝም በል አንተ ለማታባ ተቆሞ ከታለን ከፈል ኦኬ ተነስ ተቀጣልኝ። አንደኛ ቅጣት ተንበርከክና ቀላሉ ቅጣት ማለት ነው። ሙባረክ የኔ አባት የኔ ኪንግ ማይ ኪንግ አባቴ እናቴ ምናምን በል ተንበርከክና ወላሂ ሁለተኛ ቅጣት እጅህን አስገባና ጆሮ ያዝ። ሶስተኛ ጸጉር ይላጭ አልከተላል እዚህ አይልም ቀይረልኝ እዚህ በዚህ ለዝናል ማውራት አይደለም ማለት እዚህ ማውራት አይደለም ማውራት ቀይረልኝ። ቲሸርትን ቁረጥ ነበረ ትናንትና አሁን አይደግምም። መመለ ማለት ፈለክ አትቀጣ እንደዚህ ነው ይነበረ ቅጣት አይደገምም። አዲስ ቅጣት ጋይስ ኦኔና ከና ደብለ ኦኔና ከና ጋይስ ኦኔና ከና አንደኛ ቅጣት ሻምፖ እኔ ገርማን ነገር ታታብ የለም ንግኒክ ሻምፖ አስደረግልኝ ቢግዬ ታታብ የለም አንተ ማይ ቦስ ሻምፖ አስደረግልኝ አላጫውታ ነገር ነው ሻምፖ ጌት ፊትን ሻምፖ አፍራን አስደረግ ከዚህ ቦታ ሲሄድ ኮኔክሽን ይቋረጣል። ሳሙና ብላ ኦኬ አሳየኝ ኖ አሳየኝ እንደዚህ አሳየኝ እድረስ ሂድና ለፍሬንድሽ አልፈልግም ዱቄት ተቀባና ፊልተርክን አድርግ አልፈልግም አልኩ አልፈልግም ሳሙና አይደለም መብቴ ነው ዱቄት ተቀባ አምጣው ምን ይሰሩ የምን ይሰሩ ውሻ ምን አይነት መፍትሄ ነው አንተ መፍትሄ ታውቃለህ አንተ መፍትሄ ነው አሳሴ መብቴ ነው አልኩ መብቴ ነው ሌባ አንተ አልፈልግም ሳሙናውን አልፈልግም አልኩ ውሻ ተነስ ፊትን ዱቄት በደንብ ተቀበልና ፊልተር አደረግ ኢድሪስ ተቀጣ ኦኬ ዳብል ትምጣ ቸርተፍ ሳለት እዚያ እኮ አጥፋ ደብል እናመጣለን አጥፋ ትቀጣለህ ይቀጣል እኮ ይለቅ ጫወታ ይለቅ ትዘቅዘቅ ኦኬ ጋይስ ፑሽ ያለ ደብል 4 ጫወታ ነው የሚቀረው 10 ከተቀጣ ድረስ ሁለተኛ ነው ቤት አይመጣም እመኑኝ ሁለተኛ አይመጣም አናዘር ዴይ ኖ ዊኒ ኮ በለ ሱብዴም ዊኒ ከበደ ቢግ ጆዲ ተነን ቀብዱ በእናት ጆሌቶ አልተቆጠቆና ገገሲ በእናት ቢግ ኖ ገላላፍቲ ገላላፊ ምን ገገሲ በእናት ወረን ወረሱ ታይሚንግ ንክኒክ ካምፓኒ አሁን ታይሚንግ ተቀርባል ጋይስ ታይሚንግ ና ያጋ وبيت تينكي والله اجر جاك بري لك ما قال لي مرجعت بري لك يفرجام نور الليل ምንም ነገር የለም ጋይስ ነገር ጋራ በእናታችሁ ደብል ዲኔ ገላ ታይሚንግ ጋይስ ገላ ባለ ሰሪ ሙጥሚራን ጋይስ ገደሪ ፍሬ ሰባ
ጋይስ ተናገርገራ በእናታችሁ ዋይ ዋይ ወይኔ ኩራን ከተማ በእናታችሁ ጋይስ ወይኔ አሁን ድከነ ማይስተርጋ ተሌባ ቢግ ቤግ ቂጣን አስገባ ሁሉ እሺ ቂጣን አስገባ አሁን ይቀጣለሁ ዋኔ ሌባ ቴንኪ ወላሂ ወይኔ ማን ይጆል ይቆራ ኮመቶ ኮና ከነቢያን አልኩን ቀብ በታ ዲማን ተበሉ አለቢ ቶኮ ምራቀባ ለምራቀባ ቶኮ ይነደበሙ ቶኮ ወሊና በዱ ቶኮሞ ባይ ወጪ ባይ بيجي من فاميلي أجابكم وركاركارة أجابكم ها وركاركارة سمان عن إنهم كتات بكتات أوكي وركاركارة أجابكم جرا فاميلي أوركم يستمر ليوت أجابكم أكلابات أجابنيا وشو توني بيجي بدي أمودي ترى سلطانة كنو يرو لكا كاونتي كانوا لتفكير كنا كنا جا أشي نويتشينيا guys تابع سوس جاوتانا ميكارا سوس جاوتانا تابعت جاوتانا نعم تينكي والله سوس جاوتانا تابعت سيركب مبارك والله بكيتان تكلنا متى سواتا تكي تكنا جبون بول يانتي فيلتر إدريس كدر سبحان الله الله أكبر الله أكبر ጭራሽ ወደዚህ ትመጣለህ ሱብሃንአላህ ፎቶ አንሱ ጋይስ ቤቢ ለልጄ እፈልጋለሁ ይሄ ቪዲዮ ድሪስ ለልጄ እፈልጋለሁ እሺ ቪዲዮ እሰራለሁ ልጄ ሕፃን ስለሆነ ወተት አልጠጣም ሲል ይሄን አሳያለሁ ካሁን በኋላ ልጆች ቪዲዮ ውሰዱና ልጃችሁ ጋይስ ቲክቶኪና ከና ኦንላይን ከና ተባሳዲ ነው ሶስት ጨዋታ ነው የሚቀረን ከሶስቱ አንድ አያሸንፈኝ ጋይስ ኦንላይን ኮና ከና ኦኪ ቲክቶኪ ጋይስ ቲክቶክ ደብሊና ፈሩፍ ቢጊ ወይኔ ዮኪ ቢግቱኒ መሪ ጎዱይ ከደለ ያቴ ማን ነው ንብራ ማምነ ለገተለ ኤፒሳን ኮሌ ሜር አይ ዋን ከተኔላ እስኪ አቅማችሁን ያሳዩ አሁን የድርዝ ዘመዶች አቅማችሁን ያሳዩ هيا بابا إني كمان هيا بومبولينو لكن هيا بابا بومبولينو كي أبغى أوريك دم thank you أبيبا تمبلينو كبر اللي والله سامي thank you كوي كده بلا بنام قاعد بنا كشوان كده المادة دبل أجابت apa sadar sana orang kau dalam mata مدام ورقة كارت أجابت دبل guys كم دبل ني مدام ورقة كارت أجابت دبل guys دبل كبر بنادي thank you والله ambasa nak kali gourmet welcome gourmet sa thank you guys ada lagi san follow na kola አሁንም ትቀጣለህ ያኛውን ቅጣት በቅጣት ይኸው አዲስ ቅጣት መጣልህ ሁለት ጨዋታ ነው የሚቀረው ይሄ አልቋል ኦልሬዲ አልቋል ሁለት ጨዋታ ኤናፍ እንዴት ነው ጋይስ ስለስ ታጣቢና ኮላን ጀተሩ ተካ ፎሎ ኮላ በከረበሪ በጦርባቱ ቃቲ ቢጊም ፎሎ ና ኮላ ሌንጫ በሶዳ ፎሎ ና ኮላ ሻውሌ ጉርሜሳ ጆን ፍሪደም ፎሎ ና ኮላ ታይሚንግ ስንት ጨመረ ድረስ ታይሚንግ ስንት ላስተምር 5000 10000 እስኪ ድረስ ና ወደዚህ አሁን ደግሞ ቅጣት አሁን ደግሞ ማለት ነው እንዴት ይቀመጥና ፈሪሃ ፍሪደም ትገርሚያለሽ እንዴት ትላለህ አሁን ደግሞ ለምን ሙዚቃ ስለማስገባበት ፊት ላይ ማለት ነው በደንብ ዱቄት ተጨምርና እዚህ ጋር ዝም ብለህ እንደዚህ ትላለህ ሙሉ ጫውታ ለምን ቪዲዮ አስደርጌ ልጄ አልበላም ሲል አልጠጣም ሲል አሳያለሁ ይፈራል ይበላል ወይኔ ቢግ ቦዲ ባይኖር ኮድሪስ ወላሂ ገለኝ ነበር በአንድ ሺህ እና በሁለት ሺህ
አልሐምዱሊላህ። ፎሎ በሉ ኢድሪስ ጋር ያላችሁ ፎሎ በሉ። ከኔ ጋር ተጫውቶ ተቀጥቅጦ ሲወጣም ደግሞ እንደዚህ በሉት፣ ሰርግ አስደርግ በሉት። ማናት የለህም ዘመድ። ይቅርታ ኢድሪስ ይቅርታ፣ ወላሂ ዘመድ የለህም። ምን አባትሽ ታፈዛለች? ወላሂ ፍሪደም ኦፍ ስፒች አዘንኩኝ በራሴ የሚለውን ጋር ብዬሻለሁ። እንዳሸንፍ አድርጊኝና እንደዛ ይባላል እንዴ? እንዳሸንፍ አድርጊኝ፣ እንዳሸንፍ አድርገሽ በይ። እንደዛ ማለት ነው። ኢድሪስ ሄዶ እኮ ተቀጣልኝ። ተቀጣ። ምን ይቀጣ? እዚህ ጋ አፍንጫ ላይ ብቻ ዱቄት ተቀባልኝ። አፌ ላይ ተመለስና እንደዚህ በል። ዝም ብለህ እንደዚህ ትላለህ። ቀላል ቅጣት ነው። ውሻ እንዳንተ አልሆንም ብዬ ነው። ይሄ ጨዋታ ካለቀ አንድ ጨዋታ ብቻ ተጫውቼ 10ኛ ወጣለሁ። 9-1 ማለት ነው። የመጨረሻ ነው በቃ። አዎ ዱቄት አስገባ ዱቄት እንደዚህ ቶሎ በል። ፈልጋለሁ ነው ቪዲዮውን። ውሻ ወይ መዳም ባል እንዲህ ኪፈታ ጅራ ኢሰቱን ሞታ ከረቲ በለ አናሚ ዲገል ተሞቶ ሞዲተር ቀብዳ ጋሽ አቡ ሞዲተር ቱ ሲንከን ነከትኒ ጁጎ ነወንዲቡ አለ ካውንቲ ካን ረተን ሲንከን ነጅራ ሰት ሲንከን ቢግ ቦዲ ጎ ነጀላ ጅጎዳን ሰኞለኒ አናማ ነዋኑ አክሰስ ያላ ሙዚቃ ተገልፈቱ ሺ ወራበዳ ቲክቶክ ሴት ፈዳ። አዎ ዝም ብለህ እንደዚህ በል እንደዚህ በል። ዝም ብለህ እንደዚህ በል አልኩህ። ሙሉ እንደዚህ በል። ፊልተር አደረኩ ገደቃ አደረኩ። ላ ማትል ከሆነ አጥፋና ሌላ ቅጣት ትቀጣልኛለህ። አባቴ ሄድና ለእህትሽ ንገር። ውሻ ዘመድ ካለ ዘመድ ያስወጣ። ቶሎ በል ምን ይበል? እንደዚህ በል። ቶሎ በል እንደዚህ በል። በደምብ በላ ኢድሪስ ተንቀሳቀስ። አዎ እንደፈለክ ነው ማድረገው። አዎ ጋይስ ተባለማቱና ነሞቱስ ሞዱስ ቪዲዮ አስደርጉና ቲክቶካችሁን አሳድጉበት። በል ኢድሪስ በል እንደዚህ በል። guys bombolio otokol kita ruang pangwa tabala bombolio guys betul tambarina ini sama tambarina bal badam video aja dulu tambarina itu juga benar benar gitu Bagaimana cara bagaimana luar mati ini apa bagaimana? Idris balik lagi padam. Video dari kamera juga. Kabel. Mustajila. Guys double. Safara double. Guys double. Double. Jangan dulu. Ini double pun dari. Double. Allah Akbar. Allah Akbar. Wajib masalah. Miminum video akan pernah kacau di bahasa Cina kena.
gadheen nyaatti akkanatti yookaan yoo namni beeku jiraate shan kennamnaan 8,200 ta'a. Ano jaabri bof. Guys, والله مدام مبارك يا انا مسقطاها قطاط هيوتك كاله تكفلال يفرجام ثانك كبر اللي والله ترى سوينا كله ما كلا سراويت يلون هيمطون تكفل بيجن زيد لمياو بيجن سلمياو አይሰጡም ላስት ጌም የመጨረሻ ጌም ነው አልহামዱሊላህ ተነስና ቁጭ በል ቆይ መጀመሪያ የመጨረሻ ጌም ነው ይሄን ካሸነፍክ እጫወታለሁ ይሄን ካላሸነፍ ቢግ ማል ቢግ ወይኔ ታይሚንግ አንበሳ ተለቀቀ ايدي مدام مبارك لا معلش وحالات السوري معلش سوري سمع ይሄን ካሸነፍክ እጫወታለሁ ይሄን ካላሸነፍክ ባይ ባይ ወጣለሁ ወላሂ አንደኛ ቅጣት እንደዚህ በል ኡይ ትላለህ ቁጭ በል ጭንቅላቴን ይዘህ ማለት ነው ተቀበል ትላለህ ሁለተኛ ቅጣት በጭንቅላትህ ትቆማለህ ሶስተኛ ቅጣት ልብስን ትቀዳለህ ላስት ጌም ጋይስ taphat xumuraati kun akka lama natti hin deebine kun kan namoonnaan dirqama na taphachiisa akkuma durii jechuudha ani immoo taphachuun barbaadu dadhabeera beekillee jalaa miidhame kophaatti galeera bishaan koo deeme guys amma teamwork okay teamwork lastii goona leencoo kiyya guys warri fooloo naa godhaartan galatooma garuu fooloon gahaa miti fooloo naa godhaanii hunda jira هذا بموليس السؤال إذا ليس واي مدام مبارك تقبكي سوونكي جنب الله إدمي لو يعني قطعت يعني قطعت إذا زين بوتان أسكمت عليه ديش أمك باند عندنا متسواتا باند عندي نتاغري باند عندنا متسواتا إذا كل أمك كان لاني باند عندنا متسواتا إذا أماتنا سرانا وشا أنا كم بولا تشيلني تاس شو توتال لك كذا يالك تكامتنا إيه ستشنف تتفعله أنا كذا تيجي لأن جيم على إنه لأن جيم كم مثلا أنا كذا تاس شو إن مشيت قبا ست ترى قدانا ست وش هذي كلا تكاتا أجابك وقال أنا أجابك أنت إذن إسمك خاون بولاني بالا زمر اللي منت وش هاج بناتاچو ولا تربارته onne lama na kennati kana mochita bawon barbada so na kuma bra bawon barbada onne lama guys onne lama na kenna bana mera kunola op wadli jamma Allah guys onne lama na kenna namni vera biti mera onne to kuna kenna me guys onne to kuna kenna amma jabada habati haggati amma bi sila jabada wana jidi fakaba نتيجة بيجي نتفسر كاني نتبع تشوف بوم بربادة guys يوم ما تيجي كمان كمان تبع تشوف guys كانوا والغرغران كانوا بولا نمبا يا رجال ما بيجي نتفسر كاتي أما كانوا بودي قالوا الله ينورك guys double شكرا ودعت والله double لما بايسا guys الرجال نجرا بنا كاتشوان كدلو قبا ودني جام درقمكي زقزاك تشوف باجبار يدل بعلي شو مين كرا guys بعلي شيء لي ها والدرجام والرجال عندك كيتا تقبع اوكي ود الكلب ود الكلب ود حرام guys ميوان قبل انت تدربتا guys وان قبل انت تدربتا ربي بداخل الكانا بودا تريجنا أكبر كنت كيس اليو أبا جفار بليز كنا بيشر كنا بودا نديم كنا نجيبنان بيبيلو جيتا بدنا
Thank you big. أقوى والله. أنت أنا ود الكلب. ود الكلبة. أقبكي. ها؟ Guys. Guys, no bada wanted to dabala na michabdi kuchisa. Big ko banat big. مشكلة يا أبو مشكلة. Kana bola. Abba jibar. يعني كم بان حجزوا تليش حجزوا. Abba jibar. حجزوا. Na michkura ningalcha. Please kana bola. Abba jibar. Undi kesa ni. تليش نبزاي وأنا معون. فاين إني كامباني بالي لا إله إلا الله. وهنا guys, فكاسر ما كنا. Thank you big. All fat والله. No, ambassador كو. No. أنا شنو لا تمام. الناتش على ندزل الناتش. إمبيك أوجيكو. الناتش ندزل عليه. أوجيكو الناتش على بيك. ندزل. دكالا. دكالا أنت. ambassador كو. No ambassador. Immortal. Thank you big. بيج بكا. ماشين تعلن كنا. أبديكو قبل أن وجدت والله. حبيبي الله يا ربي قالتك خلاص نقالنا ولا نندوي مو غلط بقى ادرس انا من دنا الى أنت لاني. شنت بيتي بوتا يشيل بوتا يشيل لك عندنا السنين. وشا انت لما قماطا مالنو فنسقطا شنت بيت بوتا. القال انت تتجاوز አንድ ለዘጠኝ ነው ወደ ሪጃሊ ቄጤ ውስጥ አስገባና ተኛ ኦኬ አልጫወትም ተቀጣልኝ አይተጫወትም ቅጣትን ባህሪ የለም ጨራሽ ሂድና ለእናትሽ ንገር ወላሂ ከወጣ አፍንጫ እቀበልሃለሁ እንደ ትላንቱ እቀበልሃለሁ ትመጣለህ ሱል እያለ ትመጣለህ ተመለሰ ሱል እያልክ ሙባረክን ገላለሁ ብለህ ትመጣለህ ይዤ እቀበላለሁ ሁለቱን ቅጣት ከፈለክ ጊዜ ውጣ ተቀጣና ውጣ ነገ ቅጣት በቅጣት ከምልህ ተቀጣና ውጣ كده أنت معلش بيج يا أنت بعل يدي كل السجار إنها تتزقزق ليه بقى برقرقارة تقبوا والله تقبوا زم أكلابا يا كعسر بزير زقزق إنها تتزقزق زقزقات ليه بقى ليه ما كنا كلا شراويت يلام كلام كان كلا تنزوري. Where you go? I don't know. Abbansa nama jeeseti arusuma kasa jeeseti direda sani kelebansa nama sen fakaduma Dubai tae malaga dala nya tusanini sani bare wa kamalla ka nyaate chubbicha gudda ay bibu chubbu no malla koromo nyaatu atu jarra bobba garan na gubate bar an ambar gafa eguma nam bichu no bakkan jana jalagale barana hararge nam min kam bar durana hararge ol baye khijibatu juwar kana akarar kite tubata arusi ammo ne arusi hararge baye bolay so media shabbo hundare ti isani akati tubata beitu nambe hararguma sene beitanu ti hararguma sene hararge mi arusi bodarra khuno jini wana kanib kaysan dabu kuno gandasan injani mucawan dindagenye diredawa ta mucan jarmiya furan kallo ka amerika jiru sinala amerika matana bar namanis gutuma namnuman gutuddan kono duratana furan kallo ka amerika jiru arusi dawi dagaiset ambassador marle janisa master sababa khiya salim hidran ulama harar getu namni duran bakabwatro enyum beitu bangabdu master akas rahan ejo Sheikh Mare Khadir kajani beitu Sheikh Haji Mare Juma kajani to ko jira bare beitu khan ulama de duran do buatu duran sahi ummatum akkana kana amma jara kana yo isan adabanu ratau baatan nujibra arku danto kabna jarri amma harge bakkabuna jo demani sab akkai filmi sani toke jaratani basasanu kaisa guratani orachi dalate guddate kana akka basasanu jala gaddi sankana namutu walif saatille
Kita danda'u furaaluu qabna. Yoo adabatan maqaa keenyaan deddeemanii bakka hunda guutanii nu dararanii nuti hararge ijaan. Abbootiin jara kanaa maal godhaa turte namaaf himuu danda'u qabna. Abbootiin jara kanaa abbootiin dararuu turte. Warri Dirreedawaa akkasii miskiineessee tujjaaraa fi nama dalagatu hunda biyyaa yaasee guuysee biyya namaa galche. Abbootii jara kana uummata Aruusichi dhalattee tana jechuun harargee guutu Aruusichi dhalattee abbootiin isaanii abbootii teenya jeesuu turan, abbootii teenya hidhuu turan, abbootii teenya miidhuu turan. Arsii harargee keessa dhalatteen baana. Arsii harargee keessa dhalatte abbootiin isaanii miidhaan isaan uummata keenya irratti abbootii teenya irra geessan waan xiqqaa miti. Arrallee ilmaan isaanii deddeemaniiti kaan nama harargeeti jaa maallaqa namaa nyaata kaan bikka biraatti deemee maqaa si balleessa jechuudha. Abalu maarree kufe jeeti arrallee wanna si dhorkuu fedha jechuudha. Arrallee maqaa si dhorkuu fedha makuma kee keessatti maali? Ani ilma harargeetii jaa jechuudha. Cubbuu deemee ooffa. Deemee background isaa deemaa laala waan inni godhu jiru. Bakka inni jirutti namni harargeessa waan takka godhu hin jiru waan namaa nyaata hin jiru. Maqaa harargeetiin deddeemee amanama jaanii namni isa daleessisee maal jee waan san cubbuu oofee cubbuu san galchaati. Akkuma abbaan dalagee ilminis dalagu jiraa jechuudha. Maali? Harargee keessa taa'ee nama harargee nama miidhee jaan namni harargee tokko keessaan miidhan jiru. Uummata Arusii harargee dalattee isin miidhe isinis. Namu abbootii teessanis kamiidhe namni abbootii irraa du'e namu gaafa Tigiree keessa abbootii irraa dhabamsan. Arsii dhabamsiise namatti jireenyi irratti diigamee biyyaa deeme arsii irratti diige arsii tami arsii harargee dhalatte. Tigiree hojii walii hidhattee nama miidhaa turte. Jara sana jechuun namoonni beeka. Maaliif gidee abbaa kee hidhuu dubbannee agarta afaan isaan haasawan afaan arsii haasawan ni beeyta. Warri huccuu uffatee dhufe hundi manatti Dirreedawaa tana wala Awwadaayii Haramaayaa kana hundattuu warri nama hidhaa ture nama miidhaa ture bakka hundatti ummata arsii harargee dhalatte abbootii isaaniiti. Manni badaan. Amanageera kiyya wanni jechaa jiru nuti arsii biraatiin nagee olii qabna warra nu keessa dhalatee nu miidhuudhaa dubbachaa jiru. Warri san nama jeesee galee abbootiin isaanii arsuma isaan sanittuu nama jeesanii gaggalan gaafuma sunu arsii akka isaanii jeesanii galan. Shiftan jettuure. Shiftaa arsii deetan gaggalchee kan nu goote shiftaa arsiiti shiftaa arsii kan harargee dhalatte harargeetti abbootiin isaanii dhalatan. Bara Tigireedhaa isaanii warri nama miidhe. Bara Tigiree keessaa isaanii warri nama miidhe. Warri rasaasaan ijoollee qeerootis gaafa hiriiraadhe arsii harargee dhalatte abbootii isaaniiti warri nama miidhe. Jarri san gizee qorataman arsii ta'an irraa illee gaafa harargee gaggalan abbootiin isaanii arsuma ta'anittuu arsii san keessattuu nama arsii akka isaanii jeesanii dhufan jarri kun. Soo saniifuu namni jara kanaaf dubbanna jettan. Arsii nagaa taatanii yoo jara kanaaf dubbanna jettan akka waliin dhabne. Jarri kun malmaana nu miidhe ammallee nu miidhu jiranii maqaa keenyaan deddeemanii amma dura ta'an afuran qalloo maarree ka Jaansan maaster Jaansan ka mucaan dhiyoo dhufee hime. Nama arsii harargee dhalatte abbaan isaaniichi dhalatee maarree jee abbaan isaaniichi dhalatee soo saniifuu jara kana akka jara kanaa jecha walitti hin buune walitti himnee jirra. Jara kana firraa dhorkina nuti isaanii fi ilmaan saayinsii firraa dhorkina ilmaan seekuritii kana hunda. Kana nuti arsii birraa dhorkina. Warri Dirreedawaa gurguree isaanii warri Jijjiga gurgure jara kana warri Harar gurgure jara kana. Warri nama keenyaas buqqaase isaanii buqqaase. Warri nama keenya buqqaase jara kana warri Somaalee fi Oromoo warri walitti diraa tures jara kana. Sagalaadhaan. Jara kana firraa bar maqaa arsii himatti malee nuti hin beeknu isaan haa nuu himanii. Arsiin taan akka jara kanaaf hin dubbanne. Jara kun shiftaan. Nuti arsii biraan tuyne nuti warra nu keessa taa'ee nu qoqoru kana firraa dhorkuu qabna dhugaadha. Kabajaa kana walitti hin deemu. Sanggulittiin boo'icha TikTok sirra cufti. Maaliif? TikTok amara cufti. Kiyya cufuu hin dandeenye. Waalaikum salam Fatih Abaga nage andut. Ayya. Maata bareedu. Nagee. Saafii maati? Saafii yaasi. Akkanatti
خراب ريدا جدا وان اسم كيسة دلته وان رو اسم رتي اوسو بيتن اوسو نما اسم غرغره بيتن إلا راوستني رو برتي يكون كيسانو وغنغرو قد أكنا يو القراتين نمني درجة فدا يو القراتني نما أما كي قراتين يجودا أمني كي أكونو يو كذي أوندو ندفته نيجا دي في نيجا دي ماتيو ندفته ماله إننا دي فو بكتو nama isin kaisa duru nama isin rorrise nama boti de isin dawum sisi akane kesa koratani akane betani akane tukutoti baftani yo koratan roro isin kesa tinggal tu oromo nguya lamati wali galte bil somti jetu wal korada wan ganda kaisa kesa duru wan isin kesa ti mayra duru jetu ifirra wan cinki te ni betana nafan sini ni minumu wan cinki da woni be mayri to ko gije mayru be kadu mayra cinki jameti ti wani ti mayru dira cinki sanif ke sagura bara obole titiya bara dinde mi torban ti pele bi yabul ci tay man harage namala makofa ji'a lamala ji'a fura furbulce ba namala makofa gare warra amakula la mabulce jira warra amalla mabulce jira warra baru megu yuma obole yanki yoyni sinima gafa ma chappe oromiya da wal filatan san gafa fil mada kan wa qoratani namni harar game bulcin jiru bole yanki namni harar game bulcin jiru gare wa qoratani gafa san illa debiati gafa chappe oromiya kai san wal filatan san debi arra debi alala na sinima min ka bai sinima mata so da irra debiya baro bole yanki yangu yobuye balaga bidan ka buyaro gori baro wo mata nan jere mari gare يوم ربي قرته ورينو راخاسا جيتمان gare قوري نما amma urre ni rakate amma ani eddu takkan toltan mali bi wonni to koni beita ilmi nama to ko yo ko to kotati me barani na arsitini beita oromon dum bide to katakati wani simi do furana gar nama isi wajji nyaate isi devi e nyaatu furambe dalata narar geda yo duga barbadan angom fenuti naga fe na janiti kanun darati wa undo wa barsisani iri resani naga ante man immo asma garagalani jolluma namuma ije ka bunu faisa gurani namuma ije ka bunu faisa gurani amma harabare da duftan furra arka wani sun kesa dalata de no isan oro moda di sada ettibar bar isan oro modi sa janga gafa master plan ida jolle na wadai kesati akasir rasa santo tuman to kobbole sakiya ka ilma adera ka jaturu abban ka jafi abba isa ko fadalat tin kamnu no molaman kana inchasan ije khaysalalani namo samu ko bunama hiriro baredu ko bulle punuma godan sarar getan khaysa mali namni kanan nama jesu majen dirda na kai salif na manu godan mali namni kanan na majjes harabare da madufta Khana babi te jinga ba kha nama be pasiun nyaki musanya kuma dijatte arusi harar ke talatte nama ana wada masamtin daladde anis lekitin be kha hatun ummatu masio jinyatu warro masio jinyatu raso jidalate achitti jiratu abboti sanis abboti te nyakana diga dabde biyaba dere dawatanattis awadaitis akkasuma sigale jeniyo dalagata zate silisani diga sidabani nama sijesani amma nama akkasin nama jesan keisalalani nama akkasi bilatani jesan san ummata arusi sani jesan jani jadi yae nakana arusi arusi chidalatte arusi nanno aralke dalatte maya ke yo na dagay ogana na wadai bidre dawata na kanatti rabbo baw namni ke yo ina be wadai bidre dawata na barakamat ka eratin bobba ubara balla fatiya gale wonni na bobba ta daketin ijatiyan arke arra ilmal lagasani wa tatakabal gale angor harka kay jirtu bar amma maqada farar gani bulchu jirtu jemmale bakki kulfin warka jirtu amma za amana fi woni dubban san wan gara da magala wada ita na bara bulayyan kiya buqaw qabdi namni je durati bo bayana ba yodu wata badu qabdi magalan tu malik woni fayda sai kan badu qabdi manu god
Marti gooti laazima ni beektaa namnummaan bulchaa keetu naannoo kee bulchaate amma yoo dhugaa san dubbanne Oromoon Harargeedhaa gadii tanaan roorrifamtee biyya hin jirre keessa hin jirtu Wallaggaa jirti Jimmaa jirti Arsii keessa ni jirti mee itti aanaa godhanii innaa miti itti aanaa mitiiti poolisuma nagaa kanaa godhanii taangoo qabdu hin jirtu. Bara obboleettiin kanas gubbaa taa'ee bal'ichi kiyya bal'itti itti yaana bulchitu ulee qabnee fidduu adeemna gaafan jiru. Wayina regeessan gaafa sana tuffatan amma ta'e. Akka mee maaliif naan jiru obboleettii. Gaafa gartee naannoo fayyaa ta'e. Naannoo biraa nagee qabdu. Yoo biyya guddatte ka baga nagaa. Kuma guddaa ka. Gaafa ol bahee. Walboo ka dubbadhu. Dubbadde boo an dubbadde bar kanuma hararsanii bar. Okay. Duuba baabaa fi wayini isinii mana dhagaye. Harar kanarraa dubbattanii duuba waan takkataniin siin juu. Obboleessa keenya kanallee dubbatu jira. Waan takka dhugaadha bikka sanii bikka jettan tanaa nama qabaachuu dhabuu keenyaan nu goddeeniin beeka. Ammoo nama nun beeyne akkanumatti gartee mirqaan sonyaanne mirqaanne akkami taana nama nu yaanne mari'aanne akkami taana jedhanii har'aan tana dhugaan haasa'oomu nama kiyya. Oromoon sooressi jaarraa abbaa gadaadhaa ilma addeera keenyaati. Wanni gabbaheef duraanis hin gabroomnu ayyoo qoraanii jechuu jalaa nu baasuudhaafi gabbahe nam tokko faarsuufi miti yaaboo ga'an fayyaa dayaanaa guuttanii olla baaftanillee haasawinni kiyya waa mana keessan keessa isin na tursiisuu miti isin nama faarsuu dhafeetan hedduudha. Baabaa kiyya naman faarsiniitu manni mana yoo nu keessatti tumee eessatti turuu feetan naa obsi maayaa kiyya naa obsi wanni jechaa jirru baabaa kiyya. Hayyee. Iftu duraa soddaan hambaa jette Oromoon. Hayyee. Bubbeen dhuftu namuu ija fi qabata. Hayyee. Mee ati rabbii si uume sodaadhu qabeenyi kee yoo faayidaa siin goone kanuma si jeesu ta'e. Yaaboo arrubatara si wajjin dubbisuun suma sagalee teetana dhaga'uu yaa bakkalcha keenya naa siima. Wallahi rabbiif shukuri sii karaa waan kana dubbatu uumaan ani irra jirurra onneetii yeroo dana dhaabbachuu turte duri. Hayyee. Nama faarsuun laal amma faarfamaan rasuuli rabbii nam faarsinaa akka jedhe dhageesse. Rabbi qofa Allahu aalami faarfamaan niin beeka baabaa kiyya. Ammoo rabbiin maal jedhe nama gartee nama namni naman galatoonfanne rabbiillee galatoonfatu jira. Ammoo nama bakkatti galatoonfannu jira beekadhu baaba. Baree as keessan turuun jeelaal nama kana galatoonfachuudhaaf namni kee gaafa jimaa gurgurate magaalaa geeffatee namni kee gaafa hurriyyaa mirga gartee hirkatee mirgaan walabummaan bobbahee walabummaan gale. Gaafa laftite gamana safaramtee Somaaliin itti duultee gartee namni kee bira sii dhaabbatee wanni kee mul'atte. Huggaasan huggaa wanni kee irruudhaa. Laal ammaan tana Oromoon namni gargar facaasee wanna godhe waan tokko nu godhaa jira. Hayyee. Amaarri huggaa lafaa ol ka'ee gaalloochinu. Gallo tokko taana. Hayyee. Ansan dura dhaabbannoon qaba si afaan ittillee qabadha dhagee baabaa kiyya. Amaarri shakarmoo itti jira shakarmoo itti ni beeytaami. Anis wallaaleeti asirra guddaa ta'uu laala nama. Naam baabaa barsiin harka siifiin fudhadhaa haasa'e hin sodaatin yoo nu biratti yoo mana bakka kabajaan biraa dhabde nama biraan barbaadin kabajaan si biraa dhabees nama biraan barbaadu haasa'e akkuma sibira qalbina jabsita malee sibira silaasi wajjin haasa'uu fedha. Nama nabee jira mabiskaan hin jiru tana dhagaye. Firra kaayee namni tokko afaan hin dubbatin dubbadhu adeera ka'e. Laal
qoraan na suuqannaa gartee ilmaan afur shayyoo dhalte ilmaan keessum maqaadha itti baafatta. Ilmaan keessan maqaa ugaatti baafatte ilmaan keessun hundinuu ilmaanuma keeti. Sigaltee sooressi jaarraa abbaa gadaa rabbi jannataan haa qananiisu. Gartee namni gartee nu dammayse Taaddasaa Birruu waan akkanaa arkee elemoo qilxuutii fi kana sooressa jaarraa abbaa gadaatu ha'aani haanaa jee biyya hunda kaasee gaara galee ilma Haaji Abraahim abbaa qabeenyaa kan gartee rakkoon gadi hin baasin diddaan gabrummaa gabbaafteetiitu Harargee tana keessaa ifaan bilbilee ifa Harargee san keessaa bilbilee nurra deeffatanii biitti guutuun nurra deeffatanii Harargeen dhawaminsa akka Harargeen amma akka Wallaggaa fi Gujii fi Shawaan itti jiruu kana Wallootti jiruu kana Harargeen isin yoo isin gahuu baatte qarsoo fi Kiyyoo fi laal ammaan tana lafa Oromoo tana keessatti lafa akka lafa Oromoo tana keessatti namni dhawame nama gartee hurrumatti gatarame diinaan saniifuu waan deemaa kanarraa dhugaadha nama bikkattii keessatti nu ol dabarsanii godhame maduratti hin jiru. Namni nama gartee namni fallaana hin qabne ibidda keessaa waa fudhata. Fallaana ibidda keessaa akkanumatti kana jala dhaabbannee mul'anna. Kana jala dhaabbannee kana faarsina. Kana faarsaa oolluus waan takka gartee isuma san achumatti ol guddisuu malee waan if guddisuudhaan qabnu. Rabbii tokkichi an gabaabduudha. Ammallee soomanaan qabaa gabaabduudha waan tana taateef yoo rabbii keenya taate waliin walchee wal nu dhageessisee nama faarsuu nu dhoorkee wal dhageenyee wal arrabsuudhaas arrabni waan takka ifuma xiqqeessuu malee abbaan qaayoo qaama kee kana yoo ati kaan arrabsite kun sumaa bar arraan tana namachi bahee Hambaan taraa guddaa kumee arrabsuu gisee todeero hambaan ummata amma ummata munaafika ummata arusii argin dhalattee abbootii nyafitaatu na tara baantamu hambaan arrabsuu gisee meenaasi mana dhageeffadhu na dhagaye atimma hambaan ta'ee baraatu inni dheeru dhagaye walindooytu beekaa nama jeesaniitu ummata kanaa fi ummata asinumaa qaama keenya itti ummanni kun arrallee ilmaan isaanii adabachuu didee arrallee maqaa nama balleessaa bakka kaanitti deddeeme akka Oromoon Harargeetu hin jaaramne godhaa dura bu'aa ta'ee maarree jee fiiga akka Hami kanan beeku naa galchime kanan beeku naa galchime. Dubaree kan baantamee ati yoo kan baantaan nuti beeka beektu san nuumi mee kasilaa nagee godhee itti nagee si fakkaatu san nuumi mee. Awwanni waa nagaya godhe waatu waa nagaya godhe hin jenne nagayni kanuma nurraa fuudhame nurra jira na dhageeffadhu. Kagodhe san nuumi beeka yoo kabeeytee qaama kanaa fi qaama sanii kabeeytee qaama keenya nu si ajjisiisu kun kamiin jee barani kasilaati nagee beeytee nagee deemu jirtu kun.